बेरगाव बियाबाव इउपिपिएल हानजाया हर घर तिरंगा भारतनि 75 बोसोर जागोननि दिनै बाइक रेलि लादों। अदालगुरि जिल्लानि बेरगाव बियाब इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया भारत उदांस्रि जानाया देग्लाय 75 बोसोराव आगान होसिगोन। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै बेरगाव बियाब इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया दिनै बाइक रेलि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बेखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा बाहागो लायो। बेरगाव जिल्ला इउपिपिएल हानजानि लोगो नेहादारि लुद्र बाहादुर शेट्टी बाहागो लायो। बेरगाव बियाब इउपिपिएल ब्लकनि गाहाय नेहादारि आरो आफादगिरि बिथां बेरगाव बियाब इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि दैदेनगिरि आरो रायजो राजा बिथांमोनहा बाहागो लायो। ইউপিপিএল দলে ভাৰত স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে, অৰ্থাৎ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ যেটো এই বছৰ পালন কৰা হৈছে আৰু ভাৰত চৰকাৰে যেটো এটা আহ্বান কৰিছে সকলো ভাৰতৰ নাগৰিকক আমাৰ জাতীয় যি পতাকা আছে সেই পতাকাখন নিজৰ নিজৰ ঘৰত উত্তোলন কৰিবৰ কাৰণে হেতুকে সজাগতা কৰিবৰ কাৰণে ভেৰগাঁও ব্লক কমিটি ইউপিপিএলে ৰাইজৰ মাজত যাব বাইক ৰেলি কৰি পেলাই আৰু সকলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰত আমাৰ ট্ৰাই কালাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা 13 আগষ্টৰ পৰা 18 আগষ্টলৈকে সেইটো উত্তোলন কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাব বিচাৰিছে। মই আহ্বান জনাইছোঁ যিহেতু আমি ভাৰতৰ নাগৰিক, আমাৰ ভাৰত দেশৰ পৰা আমাৰ ভাৰতৰ নাগৰিকে পাব লগা অধিকাৰো আছে আৰু আমাৰ সকলো নাগৰিকৰ দেশৰ কাৰণে কৰিবলগীয়াও আমাৰ দায়িত্ব আছে। সেই হিচাপে আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাখন আমাৰ শ্ৰদ্ধা কৰা, ভাৰতীয় জাতীয় হিচাপে আমি তিৰংগাখন মৰম কৰা, আদৰ কৰা সেইটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব। আৰু গতিকে মই ভাৰত চৰকাৰে যিহেতু এই বছৰ সিদ্ধান্ত লৈছে 13 আগষ্টৰ পৰা 18 আগষ্টলৈকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ কাৰণে মই সকলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।